Balaw simpa maglapit at pamandake sa kareng magpalimos king San Fernando kapamilataning programa ng lokal na gobyerno ay ng report ng Patricia Mamao. Alang patna pamuri ning pamaglapit at pamandake sa kareng aka kita mendicans o retang mamalimos kareng pampublikong lugar king syudad na ning San Fernando kapamilatan ning programa na ning LGU. Kayabe ing CSFP Anti-Mendicancy Task Force pasibayong kesa ing anti-mendicancy operations inyang Martes, June 10, 2025 king dane ning Jose Abad Santos Avenue, MacArthur Highway at King Tourism Road. Pauli ning pamisaupan ning City Social Welfare Development Office at ning City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO may rescue o may sakuro larenga manuang mendicants at dininang sahup bang makapangan at makahuli king karelang peni batang lugal. Asahan mo namang ilapit lareting mamalimus kareng Regional Office ning Department of Social Welfare and Development o DSWD para king karelang pag-abot program alayon mo ring mamye pang maluwatang asawop kareng individual. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.